أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 64. نویسکار امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. باب افلح بشه هل در حقیقت داکو که مو نو افلح ابکو تام خلاص بی، یعنی کوی فلاحه و کوی خلاصیه. افنوف مودن افنوف و نوف هولی مول زورو که خودن باشه یا نا. حديث 833 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. جابر هات نقل کرده خود جرازی بد بیجه پیغمبر خود هولی گوتیا این عشت نهیت امتی ان شاء الله ان يسمي احدهم بركه و نافع و افلح ولا ادري قال رافع ام لا. پیغمبر خود گو اگر از بمینم ساخ خود جان ساخ بده ازنا خود از منع امت خوابی کم دانین و وانووا زاروک خودنن خو زاروک خودنن چه دشتن او ناف برکت و نافع ان اوکو فایده ده انسانا و افلح اوکو فلاح بی خلاص بی و وجا راوی دبیجه اوکو یعنی اف حدیث نقل که دبیجه انزا نگو رافع نه نو رافع جیگو رافع اوکو بلند نه او جیگو نه قال رافع ام لا یقال ها هنا چمکو چرا وجا پیغمبر خود من بیجه از در امینم ساخ خود جان ساخ بدمه از من امت خوابکم جدانینا واناوا چمکو یه بیجن ها هنا برکه فیقالو لیس ها هنا گلو برکت لوده وده برکت لوده آنو یه بیجن نالا برکت نلوده برکت لوده برکت نینه ام بیجی یعنی نافع ایکو فایده دلوده نه یه فایده بدل وده نینه تظنی اف یعنی معنوه مثلا ام بیجی جبرائیل نوف تدانین مکائیل تدانین بله ازرائیل گل قوی نوف ازرائیل نینه کم مثلا چرا موجه ازرائیل وده نه والله نه الوده ولی عرف ازرائیل وده یعنی او يكون رحصتين الوده یعنی تشتي وال نوفن ولی هنا یعنی وقت خودنا وده نه الوده یعنی معنای جدات فهمه بله. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. بله پیغمبر خود وفات کرد من عمش ونوو نکر یعنی هنوف گوهرینه بله نگونه نبیهون ونوو دنی یعنی برکت و نافع و افلح و رافع یعنی نگوت ونوو دننه اگر از بمین ساخ از روش که منع امت خوش ونوو بکم بله وفات کرد اف منع نکر یعنی یا ساق هولی داننی. حديث 834 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. جابر كره عبد الله تنقل كره خود جرازي بد بيجه پیغمبر خود خواست و یعنی نهیا وانو بکه یعنی نهی بکش امت آخوا منع بکش دانین و واناوا چه دشن او ناف یعلا برکت نافع یا یسار افلح و نوین هولی یعنی خواست واناوا منع بکه یا ساق بکه پشت اینگه سکوت گر در حق ودا نشتغلی فلم یقول شیئا تتش نگو حتی وفات گر چو اب نوبه یا ساق نگرن. حديث 836 باب اسماء الانبیاء ابش در حقیقت درگو که نوع پیغمبر و موضوع که خودن چونه باشه نباشه. حديث 836 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره هات نقل کردن خود جرازی به اوجی پیغمبر خود نقل کردیا کو پیغمبر هولی گفت تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم. نوفمل زورو که خودنن
لبله کنیام استعمال نکن نبیجن ابو القاسم یعنی نوه بلون محمد نوه خودین محمد نوه زروک خودین محمد لبله نبیجن ابو القاسم بجا اما نهو ببینی گفت در حدیثی دو ببینی اف سر دوره پیغمبر خوده دوره پیغمبر خوده پشتی پیغمبر خوده وفات کرد ایدی ابو القاسم جی فرق ناک یعنی ابو القاسم جی او کنیا ابو القاسم جی به استعمال کردن ضرر ناک خم ناک حديث 837 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق أنس كل مالك هات نقل كرد بيجا روجا كي پیغمبر خود سوكي بي چوبي چارشه سوكي فقال رجل يا أبا القاسم يكي بانكر يا أبا القاسم بانكر يكي فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود برای خواهی واقعی گوهی بانکیوی فقال يا رسول الله إنما دعوت هذا ما بانكر ياتا ما بانكر ويها وزلامها يقين كنيا ويجي أبو القاسم بي ويا پیغمبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي نوفم خودينن نوفم استعمال بكن لبله كنيا من أبو القاسم استعمال لك شكل أوقاتها أبو القاسم أبجي قيد بانكن ما کنیام خودینن حديث 838 عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال يوسف كره عبد الله كره سلام خدای راضی به بجا عبد الله كره سلام عالم مازن یه جوهیابی مسلمان ببی صحابی مازن بجا سمان النبي صلى الله عليه وسلم يوسف پیغمبر خدا نوم دانی یوسف اب نوم یوسف باو مل مکر پیغمبر خدا مکر و اقعدنی علی حجره ادانیم سرچوک خوا و مسح علی رأسی سرمه حمس کرد دست خواب سرمه دعانی دست سرمه مسح کرد بله ادانیم سرچوک خوا سرمه مسح کرد و دعاش مرا کردن نوم دانی یوسف حديث 839 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر كره عبد الله تنقل كره خد جرازي بيجا ولد لرجل منا من الأنصار غلام كرك زلامش ما أنصاريا كرك ويتشبي يعني خد كرك داي زلامش ما أنصاريا وأراد أن يسميه محمدا و نوفيدن محمد قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وجا الشعبة الحديث ده هولد بجا وي أنصارية يعني وي مسلمان أهل مدينة كره خواك الملك وبر نيك پیغمبر خوده وفي حديث سليمان ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا وجا حديث سليمان دار رواية ده بيجا خود کرک دا یک انصاری وان نویدن محمد خواست نویدن محمد قال پیغمبر خود گفت تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي نوم الخودینن یعنی نوم محمد استعمال بکن لبله کنیام خودینن ابو القاسم استعمال نکن فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم نوم خودت یعنی کنیام قاسمه چونکو از نوف هوا دو بلاف دکم علمه بلاف دکم غنیمت ها بلاف دکم قنجه بلاف دکم اشبه قاسمه یکو تقسیمات دکم یعنی تشتا پار واده که تشتا بلاف دکم ازم قاسم ابو القاسم وقال حسين بعث قاسما اقسم بينكم بجا روایت دا پیغمبر خود بجا از وکه قاسم وکه یه بلافکر یه پارواکر خود مره کرن و وظیفه ما ابا از تقسیمات نوف هوادا تقسیمات از دیکم حديث 840 عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام أبو موسى بيجا خده كركت دامه زروكك دامه كركك فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ما أواني جنب پیغمبر خده فسماه إبراهيم ناوی دانی إبراهيم فحنكه بتمرة خرميك بشكل جويل ده بخواد پیغمبر خده جوی اجقاند و او بچش خواه خرمه
او ولی اجقاندی دبه زروک و آنی یعنی دبه و آنی لغاب کوی و آنی جنو بجن تحنیک گر خرمه و دعا له بالبرکتی یعنی جرا دعا برکت یعنی گاه یا رب تعمل برکت بکی مال برکت بکی زروک برکت بکی خیر و برکت بکی نصیبه وی و نوی دانی ابراهیم تحنیک گر خرمه اجقان بچکه جو و دوی و آنی او لغاب کوی و آنی و دعا برکت جرا کرد و دفعه ایلیا و دیسا تسلیم میکرد دیسا رابر میکرد گو کرک خواه و کان اکبر ولدی ابی موسا و جا ابراهیم زاروک ابو موسى مازن بی یعنی نخریه بی یعنی یه مازن او بی ابراهیم بی بابو حزن او بشال در حق کنوه حزن او کو هشک سرهشک یعنی مو وی نوه هولی دن زاروک خواه دن یا نا حزن حديث 841 عن حزن رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حزن هات نقل كرن بجا از هاتم جمع پیغمبر خوده و مگود يعني ما اسمك قال نخي هاتم جمع پیغمبر خوده قال ما اسمك نوفتا چيا قال حزن ونوفم حزنه قال أنت سهل نا تنا حزني تسهلي سهل أو يقولي رحات نهش نرم رحات قلنا خيط نحزني تسهلي قال لا أغير اسما سمانيه أبي نخير يا رسول خودي أو نوه بوه من المداني أنا قهرم نوه ما حزنه نره پیغمبر خوده برا نغیدی یعنی حالا پیغمبر خوده رئیس دولته یعنی کوری بیش از جاوتا دارینم سرتا بشکنم یعنی هرج وده نو گو نوه یا رسول خوده نوه ما حزنه بوه ما اب نوه مدانیا او نوه کو بوه من المداني منو از جهرم أنا جهرم بلا حزن به قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد بجاش ابن مسيب بيجا ابن مسيب هروايا نافيه ويا كوكوري ويا نافيه ويا يوي حزنه بيجا يعني حتى نهوجي او هشكبين مراهيا او پیغمبر ما بیو پیغمبر خود نه بو ما بو پیر ما بیو پیغمبر خود نکر نوی ما حزن ما او کو سرهشک او سرهشکی شمولا ما خلاص نبی هر وقت سرهشکی مراهيا يعني انسان هر ولی سرهشکن ولی عیناتوکن او مراهيا تأثیر وی نوه مخواه باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم و کنیته دیسا در حق نوه پیغمبر و کنیا پیغمبر ده حدیث 842 عن جابر رضي الله عنه قالش جابر هات نقل كده خود جرازبت بيجا ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمة النوف اقربای ما دا زوروک خوده دا وجا نووی دانین قاسم باوی نووی دانی قاسم فقالت الانصار لا تکنیک ابا القاسم وجا انصاری گوتنه اقربای انصاری گوتنه کنیا خواه دنن ابو القاسم در نوه کره خواه دانی قاسم یه صبا بیجن تا ابو القاسم و نکا ولا ننعمك عینا ام تا کیف خوشینوک ام نو بیشت ابو القاسم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار وجهات قولا أقربين مهود بيجنا أهل المدينة هود بيجنا بيجنا كره خدنا قاسم بلا نبيجن أبو القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار پیغمبر خود گو اسبحيقولنا قال اسبحيقولنا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي نوفم شخورا بگیرن نوفم محمد دینن زورو که خواه لباله کنیام استعمال نکن ابو القاسم استعمال نکن انما انا قاسم ازم انا ابو القاسم اگو تقسیماتت که ازم حديث 843 عن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله بجاش علي هو تنقل امام علي بجا مقود يا رسول خده إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال يا رسول خدا أجر بشتي ته يعني خدا أمر دريج بدي تلبله أم بجيت نهر حياته خدا كركب دمه از نووي تلتادينم نووي كنيوي وأكنيه بكنيت از كنيوي تلتادينما يعني نخي كنيو تلوي دينما نووي تلوي بكم
کنیا تلوی بکم یعنی بلا نوی محمد به و ابوالقاسم محمد اف وچه بکم باشه آن نباشه پیغمبر خدا قال نعم گو باشه یعنی پشتیم امرم خمنات یعنی نوی مش خواهون قولی الخوادنی الزوروک خوادنی کنیا مجی یعنی ابوالقاسم جهون قولی استعمال بکی جلو کنیا جناجي هيا يعني مثلا أم عبد الله أم الحسن أم الدرداء يعني أف كن يعني أف المدح كل جبو جنو ميرا المدح كل كنيا استعماله كنيا نوع عربادا مدح ومقدر ودقله منوفي هو خواشته كهنجي بابو كنية النساء يلا مو كنيا الجنا دينا باشا يانا حديثا 850 عن عائشة رضي الله عنها قالت جمع عائشة هاتا نقل كرن بيجا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أهاتم جمع پیغمبر خوده فقلت بقول يا رسول الله كنيت نساءك فكنيني دا كنيال جنه خودانينا جنه خوده تا هيك كنيا که الودانيا يعني اشتا أم فلان أم سلمة أم فلان تا همين كنيا الودانينا كو يومجي بلا كنيا مجي هبا فقال تكني بابن أختك عبد الله تا خوهار زيخوا يعني كره اسماء خوها عائشة كچا عائشة بي كچا أبو بكر بي وجو كره عبد الله كره زبير كره اسماء بي خوهار زي عائشة بي قلت بلا أمنو بتدني أم عبد الله يعني معلومه زورو که دیام عایشه نبید زورو که نکور نکرد خود زورو ندابینه ها بلا نوع عبدالله خراب که کنیا خوهار زیته بلا دیا عبدالله بی ام عبدالله وجد دیا ما عایشه کنیا و ام عبدالله بی تکنی ببنی اختی که عبدالله نوع خوهار زیخوا عبدالله خراب که کنیا حديث 851 عن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني دي جماعة عائشة هاتا ناقل كلام بيجا مقا يا رسول خده قيت كنياك المديناني كنياك مباناكي فقال اكتني بابنك يعني عبد الله كركتها يعني خوهارزيتها ها يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكن أم عبد الله وجا شوية روجة بيدا تقولتوني أم عبد الله يا عبد الله اصل خدا خالت عبد الله بي كنيا بي ام عبد الله باب من كان رجلا بشيء هو فيه او باحدهم باب من كان رجلا بشيء هو فيه او باحدهم حديث 850 عن سهل بن سعد ان كانت احب اسماء علي رضي الله عنه اليه لابو تراب يعني تشتل الموضوع هبه مثلا ابو اللحيه نكو باور رهي يعني اوكو رهوي هاي مثلا ابو هريره نكو باور كتكي اوكو كتكوي هاي حش كتكيتيا مثلا ابو تراب نه اوكو باور آخه نخو چه اوكو اخ موي بيفا اخ موي جلكوي و بدنوي و فلان يعني او تشتك موضة هبه هم مثلا نشان الروي ابو شامه يعني او نشانه ابو شامه المقدسي مثلا يعني تشتك موضة هبه وجا مو وبت بكنيا كرن كنيا مو وبدانين ها او معنى او بشه در حق ودايا من كان رجلا بشيء كنيا كل زلان كدنه هو فيه وجا او كنيا او تشت ودا هبه او باحدهم يعني يكده هبه ها وجا سهل كره ساعت هاتن لقد كرن بجا امام علي همین نوه خواه پیتر حش ابو تراب دیگرا ابو تراب لا ابو تراب و این کان لا يفرح ان يدعى بها او گل حش و دیگرا کو به وی نوه خواه ببان کرن یا ابو تراب ای باوه آخه و ما سماه ابو تراب الا النبي صلى الله عليه وسلم وجا اف ابو تراب باوه آخه اف کنیا که لیدانه بی پیغمبر خود لیدانه بی بله چه ببی اف چه مسئله بی غاضب یوما فاطمه روش که او جناخه فاطمه یوم فاطمه جای عن ریبین ام بیجه قی علی و فاطمه
تجا جینا عنرن پیغمبر خدا و عایشه و زینب و صافیه ینها تجا گازن جینا کرنه مولا و جنت بی نخیر نه ولیا خوشکو برین دلالینه برین عزیز یعنی مال ام بیجی مال بات وکا کشتیه وکا گمیه وجا حیات وکا دریایه وکا بحره بحر هر وقته ولی هدی ولی راحت نامینه جانا فرتینه رابط نری گم یعنی بحر رابی دال اوید موج رابین بلند بین گمی هولی هات مونه بجه بغرق وجا قبطان یعنی گمیوان باش اوکو گمیوان و گم یاردمچوی اون کو و حالادا گمیه غرق نکن گمی نخنقن غرق نبه وجا مال جی مال یعنی مال به گازند نابند کن منجا ما داشتید بجنه گازند مالا داد بن بلکه شرن بچوک یعنی محتمله ببن غیداندن هبه وجا روش که دیوم امام علی و فاطمه جنوی فاطمه دیوم فاطمه جه غیدی بین امام علی ما ترک چو سر بر دیوار که بر سه ها دیوار که مدینه خواهد دریش که سر آخه بلکه کچه دانه به سر خوابا یعنی جه مال یعنی بهنوی طنبی چوش در با وجا پیغمبر خود هات مال گو که علی گوتن والا چوه انری چو وجا پیغمبر خود پی کرد چو نری ولی خود در که را دریش کلی وجا رابی سخواه تجیب وجود آیوا بجل آیوا آخ ما بی پیغمبر خود آخایی وشان و رابا یا ابا تراب یعنی ای باو آخه یعنی ابا تراب یعنی اوه کو آخ بیوا ها وجا فرضا نو پیغمبر خود کنیوی دانه به ابو تراب اوش همیو بهتر حشوی نوه خواهد کرد امام علی ها ام مسئله از وجب خوینم هونه صحیح تر فهم بکی بجه غاضب یوما فاطمه روش که او فاطمه جه انری بین تارتش مکی کرنه مناقشه فخرج در کتبی فاضطجع الى الجدار الى المسجد نزیک مزیافته بر دیوار که را خواه دریش که بی و جاءه النبی صلی الله علیه و سلم یتبعه پیغمبر خود ها یعنی تعقیب وی کرد بیکت هات جمع فقیل هو ذا مضجع في الجدار فجاءها بله في الجدار فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم خود هات جمع صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا تجيب بشتوي و آخ ببي بشتوي تجيبي و آخ ببي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب پیغمبر خدا او آخ جيت وشاند و بي دست خواب آخ جي وشاند و يقول تقول اجلس يا ابا تراب اجلس ابا تراب رونا ابو تراب رونا ابا تراب يعني تراب معناه آخه ابو تراب يعني باو آخه وجا امام علیش بر فرض پیغمبر خود او نولی دانه بی ابو کنیوی که بی ابو تراب همیا بهتر هش وینا و خواهد کرد و ببان کرن حديث 855 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء يعني حديث يعني تشبهية معلومة نه حدیث پیغمبره عمرو کوره عاص خود نقل کردن بلکه یوجیش پیغمبر خود صح کرد و ام نزانی بجه اذا كثر الاخلاء بجه ام در حق نوفادایا بجه وقت دوست انسانو زیده بی دین ویجی زیده به یعنی وظیفه ویجی زیده به واجبات ویجی زیده به چرا؟ چون که وقتی تا یکیش خالا کرد دوست دوست و دوست بینه سپحی روا ببی دوست حق و حقوق دوستا ده هنه اذا كثر الاخلاء وقت خلیل اخلا جمع الخلیل وقت خلیل دوست خالص دوست صمیمی زیده بینه كثر الغرماء یعنی خدان حق جی زیده بین حق انسانا وشش بروی قصه خوش کو برندلال دوی مو ولی همی که ازش خارو نکه دوست همی که تمام مون سلام که انسانا مون محتاجی و پی بینه انسانا را صحیح ببورینه لبله مو دوست ما دوی بجاره بن بجیره یعنی دوستن خالص دوی بجاره بن یعنی چون که حق و حقوق وسطای ما ده هنه دوی مو حق و حقوق وسط بحی پی بینه مرا هر که دوست ما دوستو باشه دوی که نخواه حق و حقوق دوستو پی بینه قلت لموسى وما الغرماء قام قلت موسى غرماء يعني اوكو خدان حق كينا قال الغرماء كينا قال الحقوق يعني خدان حقا
یعنی وقتی که تا دوست خود پر کرن گلک کرن دویت دوید این داره دوید این دار دویت حقوق و پیبینی مکلفیات تا زیده دبه باب من الشعر باب من الشعر حكمة اف بيش هذا الحق ودوغا يكو هنك شعر هنك هلبست حكمة علما عرفانا يعني إلهامش طرف خدا باش طرف يعني خدا إلهام كما يعني هن الشعر معناه كيرا يعني هر هلبست نخرافة مثلا هن حش هلبست بانا ناكن بيجا او حميد اشتاد بيجا فلان وحتى قرآن ديش در باز او جبه بيجا لخده استثناءات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات انجب اوكو او هلبستوان ایمان آنی و عمل واقعنج کریار واقعنج او نخرافن ها بجا هن شعر هنه هن هلبست هنه حکمت چیه؟ یعنی علما عرفانا الهاما حقیقتا یعنی مساج و کیرن حقیقتا جویده ولی هن شعر ولی هنه موجی ترنابه پیغمبر خودشی او هن شعر ولی تکرار کردن یا جی گوتو کشمرو بیجن بله حديث 856 عن خالد هو ابن كيسان خالد هو نقل كرين كو او ابن كيسان بي قال كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة قال نك ابن عمر بيم امام شكر امام عمر عبد الله بيم وجو إياس كره خيثمة هو نك سكني هو نك ابن عمر سكني قال ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق أي كره فاروق كره عمر الفاروق لقبه امام عمر اشترى هن شعر خواه بخوينم هن هلبست مهنه اشترى بخوينم قال بلا قبل شمرا بخوينه شمرا بيجا ولكن لا تنشدني إلا حسنا لبلا ببجيرا يعني ين معناه نخوش شمرا نبيجا ين معناه خوش شمرا بيجا ين صباحي شمرا بيجا بجارتي ببلا فأنشده وجاجر خواند شعر خواه حتى إذا بلغ شيئا كريهه حتى هو درك كيف ابن عمر جرى له ابن عمر قال له أمسك قلت تمام بسكن وده بس يعني هو تشد النظرانك شنكو الشعر العرب بهتر در حق عشقه جنه وعشقه ومحبته وحاشا عراقه وحربه لخستنه وكشتنه در حق فتشته هولي دابين اونجي مثلا هجو كرن يعني نحسوهن انسان نحسوهن قبيله داتش ولي بين اونجي مدح هنا دابين فلان بجو وقت خود داره ولی گو بسکنه بس زیده نشه حديث 857 عن مطرف مش مطرف هذا نقل كده قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة قام هو فوليو عمران كره حسين كده عمران كره حسين أو جي الصحابي که پیامبر خود مازنه کوفه حتی بصره باجار کوفه حتی بصره فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا يعني نادرا مل درک ما قناغ دانیا درک ام رونش دایی ما بهنا خواه را درک نادرش مرا شعر نخواندان إلا وهو ينشدني شعرا مطلقا شعرك هلبستك شمرا دخواندا شمرا دقوتا وقال إن في المعارض لمندوحة عن الكذب تعريض دا خوادانش وره هيا تعريض چیه؟ یعنی مو تشنا ولی نخماندی بیجه تشنا نخماندی بیجه بله یعنی هر تش ولی عاشق ولی اشکره نبیجه جانو مو خواه و کارش وره وده مو کار خوش وره وده بله علاقه هلبست پیبالینه اوجی مساجی دیگه حديث 858 عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي كره كعب هو تنقل كرن بيجي پیغمبر خود هولي قلت إن من الشعر حكمة هنش شعره هنا حكمة وما قلت علما وأدبا وإلهاما مساجا فايدة دارا يعني هنش شعر ولي قنج باش هنا هر شعر هر هلبست نخرابه
حديث 859 عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. أسود كره السريع هاتا نقل كرن بجا قلت يا رسول الله، قم يا رسول خدا إني مدحت ربي عز وجل بمحامده. من هلبستك نفيسيا بجو من هلبست خدا الشعر خدا هن مدح خدا كنا، من مدح خدا كنا تدا. قال أما إن ربك يحب الحمد. بزنبا رب تحش حمدت که حش مدحت که مو حمد و مدح و پاسن رب العالمین بده خدا حش بده که ولم يزيده على ذلك. بجا جوه زیادتر نگو. مثلا محتمل اول حمده خدا بکن پشت اینکه دست پاسن انسان انده بکن، یعنی مدح و بکن قصیده در حق ودا بشه. بجا جوه زیادتر نگو، یعنی گو تکولی شعر خدا الهبست خدا مدح و پاسن رب العالمین بکی افتشتک باشه. بلال بده بسکنه حتی درسك ما يوده بمينن خير خوشيه دا.